Aramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Iyi ni B-Info News, ndababwira yuko turi kumwe no mu Gisaka TV. Tugiye kubana n'umwami w'Igisaka makino kiganiro cyane mu ngingo zikomakomeye tugiye kuyagira muri kino kiganiro. Turaza kwibanda ku kijanye n'ingene u Rwanda bivugwa yuko goba gwarandikiye urupapuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kijanye n'ibihano baba barafatiye igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa, turaza no kuyaga ku kijanye n'umuhoro cyangwa umubonano wa hato na hato cyangwa biriko biribonekeza cyane aho abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda biriko biragaragara neza yuko bakomeza guhura ndetse bahurira mu Faransa, muri Amerika, muri Congo n'ahandi henshi. Tugiye kuyaga turabire hamwe mbega niki gituma cyo bariko kiratuma abopoza ba leta y'u Rwanda bariko barahura mu buryo budasanzwe. Niki kintu cyo kiriko kirategurwa muri rusange cishije inyuma y'ibi byose abantu bataramenya. Ikaze ni karibu wewe dukurikirana ntangura nakira umwami w'Igisaka ndakuramukije. Ndakwikirije bwana y'amakuru nanjye ndagusohoje hari hamaze igihe tutaganira. Ego bwana munyamakuru bituguha ikaze natwe. Murakoze kuduha ikaze, natwe katubaye ikaze no muri B-Info News, kandi muri B-Info News barabishimira cyane kabisa. Murakoze cyane rwose. No kumwami w'Igisaka, reka tuyage kuri ino ngingo muri kigano kigufisha tugiye gukorana. Dusaba abantu bagumanira natwe kugira ngo kirangire ko n'ikigano kitarambirana. Tugiye kuyaga kukungene abopoza cyangwa batavugamwe rumwe na leta y'u Rwanda bakomeza guhura bya hato na hato. Eske ni ikihe kintu shwacishije inyuma yuko guhura, ndetse aho biboneka neza yuko bariko bagenda bishira hamwe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye yabo batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ndavuga leta ya Congo, ndetse hari n'amakuru y'ibanga avuga yuko bano bopoza wa leta y'u Rwanda boba barabonanye na President Donald Trump mu kinyegero. Mwami w'Igisaka, ibi bintu hari ico biziko? Yes, urakoze bwana munyamakuru. Iyi nkuru ndetse namaze tumaze kuba turi kwiganiraho n'abantu hano hirya. Ego bari kuvuga hano mu Rwanda bundi izi nkotanyi zaduciyemo ibice hano mu Rwanda ku buryo bamwe bari muri opposition ariko barahoze bakorana n'izi nkotanyi. Noneho abo ku ruhande rutigeze rukorana n'izi nkotanyi n'umunsi wa rimwe. Ego bikabagora kwizera yuko kuko abo bantu bashobora kuba ngo baba bagiye gukora ibintu bizima. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru, ego ngira ngo wagiye ukurikira amakuru ubwo iyi ntambara yari irimbanyije Tshisekedi yari ataremera kugira ngo abe yaganira n'izi nyeshyamba. Ngira ngo kugira ngo ko baganira, ngira ngo nawe yari yabonye ko hari ikindi kintu cyase yari yamaze kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuga yuko kuko ntabwo byumvikana urabwira abantu ngo nibaganire ngo n'abe igihugu bawe, ndetse we avuga ko ari abanyarwanda. Ariko noneho warangiza bakubwira ati ese kutaganira nabo ari abantu muhakana ko ari abanyarwanda. Ego oya mugiye ngo navugana nabo ngo gusa. Rero mwumvishe uyu Tshisekedi avuga ati abanyarwanda baraboshywe ndetse tuzakora ibishoboka tubatera inkunga. Ego babonye abo mu opposition hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagiye mu bihe bitandukanye, ariko haza kubamo akabazo. Yaragiye yakakira bamwe bavugana ibyo bavugana, ariko hashize ibyumweru bitatu haza ngo barashaka ko urumva ikibazo bavugane na Tshisekedi. Ego ese umugabo abanyarwanda impinduka mwifuza murazi ni igihugu cy'u Rwanda. None se ivyo bintu kumva ko bicanganye birangira n'uwo mugambi batafashe ngo bagire ikindi kintu bageraho bitewe n'uko uvuga se ndashyigikira none se ndashyigikira uyu shyigikira mwabasha mukishyira hamwe. Kandi abantu abwira ikirere hamwe bavuga ko mwari ariko ngira ngo nyuma y'uko bamaze kugira ibintu batunganya neza bagashyira hamwe
nanashimira abantu bo muri opozisiyo mu Rwanda kuvuga ngo icyo kibazo bakimara kugikemura byo kuvuga ngo mwebwe ngo mwamye mukorera dede ngo none ngo ubwo ngo ntabwo ngo waja hamwe ntabwo twakorana icyo bagishyira ku bandi bwa munyamakuru kugira ngo bagiye kubonana n'uwitwa n'ubuyobozi hariya muri White House icyo kibazo baramaze kugikemura agikemura bamaze kugikemura hanyuma hakabaho n'umuryango wa neza director wa perezida wahoze ari Juvenal Habyarimana ubu nabo bafite akayayo ka politiki abo nabo bakeneye kugira ibiki kugira uruhare nyuma y'iyi myaka yose nyuma y'uko bamaze kubakuraho kiriya cyasha cya jenoside n'ibiki aho ngubu baje kandi umunyamakuru niho hanyuma kandi dede mukabona ukuntu ari kugenda we na Amerika ariko wamenye muri ibi bihano yuko kugira ngo deda anegose arebe ko ari ikintu bamufashaho ngo babikureho cyangwa babigabanye yapfukamye yagiye ku mavi wamenye yuko atabashije kujya kwa Trump ntiyabashije kujya kwa vice president ntiyabashije kujya kuri secretary general yare kuvuga nta hantu na hamwe aho ngaho kuri urashobora gukoma nta na hamwe bo bamuhamagara bati turashaka ibi n'ibi kuryo tuvugana ibi n'ibi ariko we nta na hamwe ahantu yakomanga rero nyuma y'uko bamaze kumukara bagira ngo warabibonye yuko ubu ngubu muri aka karere njya mbivuga nti hari abarundi hano mu Rwanda tugenda dukubita imitego hanze aha ngaha uvuga ngo u Rwanda ngo ruraryoshye ngo rugeze ibiki ngo u Rwanda ngo mufite ngo perezida ngo mufite ibiki ndavuga ni mwarasaza aho ibi ngibi ni abazungu babikora ibi ni abazungu babikora none muri iyi nouvelle mondiale igikurikiyeho iyi Kongo iyo igiye kuba igihangange hano muri Afurika nta n'ikindi gihugu kuko ibindi bihugu byose hano mu karere wumva ngo za Uganda ngo za Rwanda ngo za Kingo birakomeye n'imbaraga zahawe n'abazungu kugira ngo babashe nyine biba muri Kongo bwana munyamakuru wawe ntabwo wamwicisha inzara uzikaragira inka zikaze zishobora kumuturuka zikajya kubona imyaka y'abaturage cyangwa zikajya kugira ibintu zangiza ugomba kumuha ibituma nyine agira imbaraga akabasha gukontorora izo nicyo ngicyo rero cyabayeho none Kongo ubu ngubu ni igiye kuba igihangange abarundi ibi ngibi mwumva ngo inkunga ngo isuku ngo tekinoloji ngo ubuvuzi ibi mwumva bimwe banakabya hano mu Rwanda uburundi mu bwitege buraje iyi pozisiyo uburundi bwari bufite hano mu karere niko u Rwanda rwari rufite niko uburundi bugikomeye rero muri izo mpinduka ubwo nari ntanukiriyeho gatoya kuri izo mpinduka z'aba banyarwanda bashyize kitigira ngo asore ntabwo barahagera kuko abaheruka kuhaza niba abandi bagiye mu bihe bitandukanye ukabona ko harimo akantu ko kudashyira hamwe kandi niba mushaka impinduka zizazana amahoro arambye nuko mwese mwitwa ngo nimuvuga rumwe n'ubwo butegetsi buriho mwese muba mushyize hamwe rero ubwo mubonano byawo urateganyijwe ngira ngo uteganyijwe muri uku kwa kane cyangwa kwa gatanu kandi ikintu kugerwaho byanze bikunze kuko ni ukuvuga ngo Amerika nuko nguko ikora buri gihe bifite ibigomba gutegura uburyo ki kuko umuntu wajyaho hano usimbuye inkotanyi nawe abaye atari umuntu wa Amerika ntabwo byakora ntabwo byakunda Amerika yabigiye guhomba n'ubwo ngo yakomeza gutesha umutwe Amerika hano muri Kongo aho ubu ngubu yimuriye ibirindiro rero ni ukuvuga ngo nyuma y'uko bamaze kubonana na Trump administration ubwo bakurikijeho nyine yaravuga ati tugendere mufatanye n'abantu bari mu karere hariya kuko ntabwo impinduka wazikuba badafatanyije n'abantu muturanye bo abarundi bo rero nirinde kugira icyo bavugaho ahubwo turi kuvuga hano kuri Kongo nuko nguko bimeze rero kandi nta gisibya bwana munyamakuru ariko mwami w'igisaka turakeneye kumenya iyo mibonano yose iriko iraba
nike kintu nyamukuru tudaciye ku ruhande twoshikiriza abantu iyo mibonano yo bigamije? wenda nuko tutavuga ururimi rumwe ariko ngiye aho nahereza ngo twebwe abo mu gisadi cyangwa se abumva ikinyarwanda ni ibintu bitumuye birumvikana ni ukuvuga ngo ni ugukuraho ubutegetsi bwa dede. Nta kindi kintu baba bapanga. Niyo mpamvu ngo hari abantu bari gupanga abantu bo muri opposition ngo babonanye. Niyo uzumva ngo bahuriye no mu nama ntibanabonanye, ntuzumve ko ari ibintu byikoze gutya gusa, ahubwo inyuma y'amarido baba bagiye kuganira kuntu Kongo rega ntabwo yagira amahoro mu gihe abantu bayizengurutse batari mu murongo iyo miyoborere cyangwa se ubutegetsi buri muri Kongo bitari mu murongo. Rero ubutegetsi muri Kongo na Amerika urabona ubu bamaze kuba umuntu umwe. Ntabwo rero hano mu karere mwabonye Dede ko yatangiye gutarakaza, yagiye mu Abashinwa bo bamaze iminsi bari kumwe, ngira ngo iyo muri Amerika muri Kongere bari kuvuga ngo barashaka kwirukana Kagame hariya muri Kongo. Mwarabyumvise yuko bavuga ati agenda atumukane n'Abashinwa biwe. Ubwo ngo yarari n'Abashinwa ndetse abona ntibihagije. Ubu ngubu mwabonye yuko ngo ari gukoresha ubutasi bw'Abarusiya ndetse bari gukora ngo n'amasezerano ngo bya gisirikare n'ibiki. Ibintu navuze yuko ari ibimurangiza, ngo neza ari kwishyira mu kagozi. Rero ni ikijyanye no kuvuga ukuntu bagomba kubaka ubutegetsi nyine bujyana neza na Leta Zunze Amerika hano mu karere, kandi icyo ngicyo ngira ngo Amerika ni igihangange, ntawe ushidikanya yuko izabigeraho. Dede nta bukomezi bwe ntimumwitiranye na Iran wenda ngo bizagorana. We ni ukumukura hano gusa ubundi ukabona ukuntu ahita arindebuka. Ariko mwami w'igisaka turavyumva yuko ari umugambi nubwo kudasanzwe kandi utoroshe wo gukura ubutegetsi bwa president w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inkotanyi ziwe zose zikava ku butegetsi cyangwa zikazibukira bene igihugu bagahema, udaho umwanya bene igihugu bagahema. Nayahe mahigo canke n'amahigo ngana gute yuko ibi bintu bishobora gukunda canke ahitoca mu zindi nzira? Ibi bintu birakunda, ahubwo ikibazo abantu tugira nuko twumva amajwi menshi atubwira ngo Dede ngo na Amerika ngo bazapfana iteka ryose. Urumva tukizera ibintu, njyewe nanone mbona ko arwanga abantu bagasobanura, ariko ukumva mu byo basobanura hari n'icyuho. None se n'iryari mwigeze mubona isi yinjira mu mpinduka mu turere turi strategique nk'abantu impinduka? Ni ukuvuga ngo habaho gutakaza icyizere ngo Dede ngafatanya na Amerika ngo nipata na rugi, ariko icyo kintu ni ukwibeshya. Hanyuma ukongera ukareba n'igihe wowe ugatekereza ngo ubwo babivuze ngo biravyuka biba mu gitondo, ariko ngira ngo bafata Maduro bababwiye ukuntu ngo Maduro bamugoragoje. Yesu mwami w'igisaka tweko turavuga ati eske ino mibonano canke ugutegura gukuraho president w'igihugu cy'u Rwanda urabona bizoroha cyane? Mbega nyamba bizoroha, bizotwara igihe kingana gute? Bwa munyamakuru ko nta bundi byagiye bikomera kubera ko Dede bari bakimushyizeho umutima. Kongo ngira ngo aho Kongo mwabonye imara kwemera n'ikirombe cya Rubaya nacyo ikagishyiraho, ngira ngo nibwo mwahise mutangira n'impinduka cyane. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka kuko impamvu bidashoboka yuko ndavuga ibidashoboka nuko Dede yahaguma haguha ibyo byatwara igihe, ariko nanone ntabwo ari igihe kirambiranye. no kuvuga ngo birarangira n'ubundi n'iyi ntambara ya Iran yo muri Kongo irarangira. Dede tuvuge yuko nyine ashobora kuvuga ati noneho nazibukira nkava muri Kongo kuko ibintu bimeze nabi, ariko iyo ntambwe nayo impamvu atayiteye na mbere hose nayo ari intambwe itoroshye. Kuva muri Kongo koragoje imyaka 4 Maduro, hanyuma Maduro, hanyuma umujyanama wa perezida ushinzwe ibibazo bya Afurika na Aziya yitwa Musadoros. Ndamwibuka izina kabisa. Yatubwiye ati bakundamo
muracyafite kati aba kirava yuko turacyamugora gusa ariko n'ibyo ingamba nyinshi twafata ntabwo rwose ntabwo ari garuriya wenyine twarangije hari n'abandi twagiye turangiza ni amagambo ye yivugiye hanyuma muri irani ndagira ngo mubwire ko imyaka yabaye ingahe ko kuva muri iki batangiye kubura ubutegetsi kubugenza mbere y'uko ikinyejana cya 21 gitangira nawe reba aho kigeze urumva kandi natangiye imbere ahubwo nirinze kuvuga umwaka ngo ntaza kuba nibeshyemo ariko ni mu myaka y'1900 na za 80 ngira ngo cyase za 90 gutyo ni kera ariko reba ubu n'ubu babikoze rero abantu turarambirwa agatekereza yuko ubwe ashaka kubona izo mpinduka mu Rwanda akazibona akazibyina anagifitemo akabaraga ko gutinya akadiho ariko ntiyirengagize akiyibagiza yuko ntagaruka nk'uko mu miyoborere bikora bigira uburyo bigenda hari iyindi mitego baba bategura ngo Dede nawe yagiye atega myinshi ariko imyinshi ngira ngo uri kubona nk'ibi bihano bashyizeho ku ngabo ze ngira ngo iyi mitego ishingiye no mu bintu bya misiyo z'umuryango w'abibumbye ngo zo kugarura amahoro hirya no hino ngira ngo aha naho n'ahandi bari kugenda bamurandura mbese ntabwo wapresize ariko icyo ndi kubona cyo biri vuba cyane kuko iyi ntambara ya Kongo nayo iri kwihuta cyane ngira ngo abanyamerika uri kubona yuko noneho n'ubutasi bari kubutanga buri kimwe cyose ku buryo kabone niyo Dede yakigira inama yo kuva muri Kongo batamurashe ariko ni hahandi n'ubundi ntabwo Amerika iza yakemera yuko abantu bazenguruka Kongo baguma ku butegetsi irega Amerika n'ubanga uko bakorana ntabwo yakureka ntabwo bishoboka mbega mwami w'igisaka alo amajwi nayo ikaraza neza sinzi yuko alo mwami w'igisaka ati mbega igihe perezida w'u Rwanda byoshika agakugwa canke agatembagazwa ku butegetsi amaruhiro yiwe n'ayahe nariya tubona yuko ibihugu byose yibanye bisa nuko yohungiramwo bamaze kuba basi urabona yuko amahungiro canke Amerika z'ubuzima bw'yoyosha yaba yahe nta yandi ntukibaze ngo amerekezo ye ngo amerekezo ye naza kuba Imana yamutije kubaho akayamanika bakamufata ni ukuvuga ngo amerekezo ye ni muri gereza nta handi ni ugucafunga ariko ni muri gereza bwa munyamakuru reka twebwe hano mu Rwanda uwakoma mbivuze ari ubwa mbere yadukurikiranye ashobora gutekereza yuko nkabije ariko mu gihe yaba adasobanukiwe neza ibyaha reka ari ibyaha asanzwe anashinjwa azoca akurikiranwa zimutegereje izo mandada zitigeze zikubaho icyo bakoze gusa nuko habuze ubushake bwa politike butuma ibyo bintu bikora ubushake bwabuze kubera iki kubera ko Amerika nyina niyo ndi kuvuga niyo yabuze imiryango mpuzamahanga cyangwa se ibyo bihugu bigomba gufata ababicanyi b'akarere mu gihe cy'imyaka irenga 30 ni ukuvuga ngo bari bakibakoresha bakibafitemo inyungu kandi nta bindi nizo gufata Kongo nta kindi none Amerika yamaze gufata ni ukuvuga ngo uretse gusa mu gihe yaba ahanyanyaje bakarinda aho bamurasa ni ukuvuga ngo kurasa ko Dede mbona biciye mu nzira y'intambara yamera nka Kadafi uko byagenze wibuke ko Kadafi nawe bamubwiraga ba Assad bariya n'abariya bo muri Arabia Saudite ngira ngo sinibuka ni benshi bagiye bamubwira ati wakaje tukaguha ubuhungiro ni ukuvuga ngo bose bagira imitima imwe ngiye aba bagabo narababonye uyu nawe ni uko pe sinzi we niba azajya munsi y'ikiraro sinzi ngo bizagenda bitari nawe nuko nguko nyine nuko nguko birangira hanyuma ariko niba azahitamo kuyamanika ni muri gereza rero ubwo azaba agiye nta handi abazwi ku byarego ibyo
kuvuga ngo bazabashyiramo imiyaga ngo bagende ngo bajye mu birwa ngo hirya iyo ngiyo ngo za kure ngo bajye ngo kurya ngo ayabo, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. None umbwira ryo byasaba ngo azane ingero mu mateka z'aho ibyo bintu byabaye, umuntu bashyizeho ibyaha bingana gutya kandi bikorwa n'Abanyamerika, umuntu mbese bashyizeho ibi ko ntabwo ari kubimushyiraho, yarabikoze, ahubwo icyo bakoze nuko baje ntabwo yabo nk'icyo cy'igihangange noneho bikagira imbaraga. Nta wundi muntu bigeze babikorera kandi ngo ari umuntu araye, kandi ngo nibarangiza hejuru y'iyo jenoside bamushinja y'ubwo bwicanyi, hejuru y'ibiki n'ibiki byo kubangamira amahoro, ngira ngo intambara igezemo hagati uwitwaga Joe Biden yaje gusura Angola ajya gutangiza cya kintu cyitwa ngo ni inzira izajya iva hano kuri Congo, niba izaca igaca muri Angola ikagenda ikagera ku nyanja ku nyanja hirya. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo ni ukuvuga ngo ni mu kintu bise ngo ni Lobito Corridor. Lobito Corridor. Icyarwanyaga icy'Abashinwa ni road, niba ngo ni road initiative, si ukuntu icy'Abashinwa babizi. No, baravuze bati abantu bari kuvuga umushinga Gede ari kubangamira icyo gikorwa kizashyirwaho, babona uko bakomeza kwitera ibicuruzwa n'amabuye y'agaciro aturutse hano muri aka gace, ndetse ko hose murazangwa azagenda ati Gede niwe ibintu uri kubibangamira. Rero ntabwo umuntu niba abangamira inyungu z'Abanyamerika kuri urwo rwego, ntabwo bishoboka. Nuko mwami w'igisaka tuyazi ibitari bike, reka nkunde ndamushimire cyane. Abonane bara umunyamakuru, mugira ibihe byiza naho utaha. Merci, reka nashimire cyane abo twabanye mu kino kiganiro haba kuri BF4 mu Gisaka TV. Ndizera ko byinshi mwabyumvise, ndibaza turongera guhura no mu bindi bigano byacu. Vyino munsi haracari kare. Bye bye.